Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Alay Panginoon namin komen na rin ka dah. Okay dah? Okay. Mula tema dihita sa luhut na buruku buru patiangan do kinakanin di akang liba buru tohang nela mi padiangan baru dahang doli nang biasa hita bereng ima padiangan bison di tasaluna adok ko beret kami muluhai maddo batu madungdung maon batu nabulon batu natipak dapat di tengah-tengah ni huta tay nakan naburu huta gudangon muluh berkami on hera bermaduhono mulu di ha jol maon dok monra hera taduk ate alai bododohonon batu na magodang sarupa hober batu kebar kubigin akan seritai sian na boruta adong do makna no do tujuan nyon di pagodang dahang ma do naboru napatorak ko jutukin astung dapot ta di ari pangjunginan non dan parpudi butini ma pangirak ko naboru do di hamuak kang iba do dahang do di ima padiangan Atoran man ito. Atoran ba? Di mula te mak di kita saluhuna tarlumu bima diaka peparan ni oputa nari tano parserahan nape nari bona pasugiton gudang don yak tong ka peparan ni nape di bona pasugiton tong dang maboto taringot tu batu kembar ni oputon oma songon sada pajaga ni utau yan uta gudangon jadi mau menurut turut-turian na ada orang mangulu dupe batu kembaron molohian molo pola dibuatian buluon ono do gabe uluk inna na hati hai jadi oma hera na majaga hutau jadi nuain agak luntur do anggo kekuatan ni batu kembaron oma hera ulu balang menjaga 2 ton unang di jama akka na asing huta bodangon omma huta pamoparan ni oputa mulai sian parhutala mulai sian daturonggur saha mai suguar ni hita paparan ni oputa si raja humir tak do si raja sonang bisoma hatu buana bisomanggo pusokna di huta bodangon saat may ito na boruta nang tadalani na tuari na boru na saruring si menahenak doho si nahumot jadi molo tarsingot molo adong hubigi hami molo pertada adong parsidohot hami na puna goar di toga padiangan doho na puna sa ajang dia do ajang nami na paparan sa raja sonang nyoma ajang tasudi omma huta gudangon panota alai na gabi persitiruad don aingon tano huta gudangon persibulutan don antara ni di paparan itu kapadiangan dohot situ morang jadi na lebih akurat mangat tusi karingot tu batu kembaron ra disodo opung sides boru tohang na gabi patorakon songo dia sejarahan ni batu kembaron songo ni mapung bama so hatorangan ni batu kembaron otik Muna nahuboto. Mama, no. Keterangan sa simetu aku manada. Gabi. Nahuboto. Oma
batu parulu balangan. Batu parulu balangan. Ulo. Di do arti batu parulu balangan oh. Imana hurang malo aw. Sang hidup mo. Bulu mamya kay mga amang. Susun mayuan na siya. Malang kakapekil ko na. Ibuwan man yung kapingag. Hitang nadal. Tupo. Imana hudok kon di paturakon dang hurang malo da dang pala Dok boto. pulas man ibagas pikiran ni. Bodo suguti tupa. Ya ima bolo na hubigi atong sa simetu ako. Ulo no. Oma betu kembar parulu balangan. Molo na nga dong nga hamuna. Bo kamu matusi hinopinga. Bet kamu miyak-miyak. Ima na hubigi. Potong mengulo. Asa totong mangulu. Ina bolo ko le na dang pala huboto amang paturakot. Pas di laburu. Itu ate. Berarti molo hidup lo kesimpulan ni. Era persetabi mati molo roy betu sona ni. Oh. Ano natin itu ada. Tuar na may molo hita na masatabi. Bama do honon. Dipukan na dapat dulu, dihutun dapat puri, ada dapat dulu, molo boy dipaturin dapat puri jali paleket. Molo subuhi badi hutun akan dapat puri ma. Itu pangidon nami ina tua pihak hali badu naburu. Sinuji ma Tuhan, ola non do di seliling-lilinga. Mulai ma. Amin. Bereng mah hutan. Di mulo gerbang na yan dang nasa duluan. Karbangan natin. Harbangan. Ono Tu harbangan yan. Song pertadani oput tahun. Kanin naung siya parulu balangan kita sa hatu harbangan ni huta. Ima hatu buan ni naburuta si tuluburu si dua anak. Ima raja naburuta buru saroding buru Menahenak. si menahenak buru nahot ngatak Sinahumot. nahumot. Didung itaria sa kota rin tu harbangan ni hutai sa mamita po siya ipat dulu tu tugu ni Raja Parutala. Ima pediangan na humu parhon pinoparnon isi ma bapa jala ima jo pardulangi isi do pinoparnon na paduahon huberingon lokasyon di pertubang hawom marana ujui marongsongon ana na hubering itu ko belga mulubunian so kami secara pribadi na memulai jo dan memulai do kami dah asa bunya rapak kita ripas rotu tahun. Bu pidang nasonari dari marsugut na lapaturehon akat tading ni imanani pareson ni naburuta parsopuan. Di dahang dulu ini ba si pediangan si tua es pediangan atau juamang tululuan na torop asa tung buy hita dison tang napa pengudaan na hita asa rodo hita sudi tuson. Na law patuloy horon. At di ka pito, mula tayo mabang, atahod jawang jo sudijo. Mula tayo ma, amang natutua. Di hamunang ginami si Raja Sonang. Takas yan ng tabereng di song partada niya puta Raja Parutala. Ima natoras ni si Raja Humirtap, rapdo si Raja Sonang. Dohot natoras ni Naboruta, Naboru na saruding, rapdo Naboru si Menahenak. Dohok naboru si Nahumot. Jadi sangat memprihatinkan dora kita mamereng songo partadani guarni oputaun. Songo dia ma perasaata nama kuling dison. Alani hasadaun nahurang kebersamaan nahurang dihita ka paparan di oputa sehingga bui hera songonon hampir tidak terurus. Jala hampir songonon ma keadaan na sangat mengerikan. Bodoh mengerikan, memprihatinkan. Ngapas bera bahasa ki mortar singot tuson. Alani asabunya bagakon. Mari kita duduk bersama antara Raja Humirtap, Rapdohot si Raja Sonang na tinupahan yaka beruta hamuaka borunami mengurupi hami laho pature songo partadani oputa Raja Parhutalaon. Mulai tema ima pangiruan nami asa sisada urdut hita sisada tahi iya nakok hita tudolok dapotan mahita jaka apa pagana lomak
tua tita hutoruan dapat tambah hita dimual natio. Amen horas. Oras mula ma dahang duli. Senggit mar pinangi mar binigi puta di batana di benua gijang di ului jali tulubi pangidoton. Honi ma. Mulai ate. Oke, kita mabak. Thank you.